Wendia na uhuthiri wa shisha ni undu ukoretwo ugithi na mbere guku bururi-ini kuria mbeũ njithi niyo ikoretwo ihutitio niguo thengia ya gukorwo ni urehaga mirimu itiganite, umwe waguo ari murimu wa kansa. Undu uria wacungiriirie thirikari kuruta mukana wa wendia ona uhuthiri wa shisha mwaka muhituku. Kiumia kihituku ni kurari na muhuhu ati Minister wa Ugendi Najib Balala ni aranyita itemi uhuthiri na wendia wa shisha. Ni kumana na muhuhu ucio kuria Minister wa Ugendi augite we ndari anyita mbaru uhuthiri wa shisha ona kana wendia wayo. Kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro, Ministry ya Ugendi ni yugite ni kunyita mbaru muoroto wa thirikari hari kuhurana na uhuthiri wa shisha. Ndumiriri iyo ni yugite na gutuika ni maranyita mbaru itua ria kunina shisha anyiti itemi matia kuruhanirio ria kwagiriire kana kuheo ihinda ria gwibanga. Minister wa Ugima wa Mwiri Cleopa Mailu ni warutire mukano uyu wa kunina uhuthiri, ugathiriria, wendia ona kumirehe shisha kuma mabũrũri ma nanja mweri-ini wa Dithemba mwaka muhituku. No anyitite ruhonge-ini rwa mikawa guku bũrũri-ini ni maugite mawira mao ni mathukite thutha wa mukano uyu kurutwo. Sam Ikwaye ni umwe wa anyitite miaya. Moja na kuweza kutangaza kwamba sasa kuanzia wakati huu basi shisha haitauzwa ni kwamba iliweza kutokeza msukumo, umekuwa na tingiziko katika sekta hasa ya burudani. Oho ni ugite andu aria makoragwo makiruta mawira mao mikawa-ini iyo ni moritwo ni mawira mao. Hii iliajiri watu wengi sana. Sekta hii ni sekta ambayo imekuwa na changamoto nyingi, hasa ikizingatiwa kwamba imekuwa na sheria nyingi, overregulated. Ona thengia ya Minister wa Ugima wa Mwiri kuga uhuthiri wa shisha ni mugaru na gicunji kigana rimwe ria 63 kia ugima wa mwiri wa bururi, riu anyitite ruhonge-ini rwa mikawa na irabu ni moritie thirikari metikire kunanira njung'wa nao kuona biacara ciao ni thiete na mbere na kuhinyiririka. Ngiribotira Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.